Kajing sam kusnam shagi arspa san pun riungun ki samla ba pas bha ki badai na Shillong South constituency mentau snam ka compare bha hadin bakaraj laban sports social and cultural organization kalarai ban ai buram karpang yo way ni ki samla ba pas bha ubal khlat no dangshan uniu samla bla tip kerteng kum unat nel sotun ubala khlat no dangshan haki khindiat banai baladap haka way ka jingja basnosi kumta ya ka laptop kabla ai buram do MLA ka than ba shan bor shulai na benta utei usamla lai ti do chief secretary ka jila ba DP walang shaka kami jong u ha ka jingelang kabalong ha suso tham auditorium ha ka ni ka sngi uba shan bor ulethu banaki arspa san punriu ngut kisamla bapas bha nyo pusau ngut kisamla bapas bha kila yo da ka laptop kala danru ka jing ai so bha ka ba kham karpang ye ki khon ki bawan na ki long yeng baduk nang taru ye ki samla ki badan jing thut ha ki department laban ka dau hang ni ba kani ka dei ka sin ka ba arphuwei ba ka sinjuk ka pelong ya kani ka jing pen kop buram ka ba mut ba ka dei ka snem ka ba arphuwei ba kilala ban ithu ya ki samla ki ba pas bha Kustam Kerpang kalong ya way ni ki samla puli udang supas kelas 10 Nathaniel sotun na po laban haka pilatip hi haki ni benai baladem upas kelas 10 puli hapo JNV mau plang te kajing don kajing jia ka susi puli kelas 11 nang tu hakapur boleh lejsum karon kajing kajing syabat apa ka laj ka pur sum abdu no ila kajing jingim but ikimi berkupa lawan submit ka form but hakapur ka ba ni kendu ikimi pa bangilej sulem hagayi yang abdin ngam jokan kajing dia ka ba ladu no ka bensim de ilayam but ilaya tu yong ba unatanya lupun wong bala no iba son bor in ai laptop te yong em dendra de kapor sa pentip hi te nabar ba iya tu ikimi yong ba ngako aban wan sim laptop bangan sa atat sisi hi ngako aban wan si yang mansa te yong to ab dendra de kapor ba sembor pentip ina ka office pentip hi ten reposi hadi tangkom ba hadin sa sauski ba lawan submit ya form kajian untuk kajing dia teman kasi gi labu ko condolence kajing skabzar simit kum kadak kajing kan mau borobiu but ngila airu ya laptop no berapa mo kal kenang ba ka bensim songja tha ju gonum sa nut ya kajing keren wi kimi bangan di sim ya laptop tentang singina ai kana laptop but ki wi price kum kadak kajing kan mau ya ka mensim ka baladu jong na tadi yang sotun mentah singi sutenat nomor ba na perkhat ukal munjing posliu nomor ba kade ke jenggur hu jong gulai ka jengkar sar jong u hakaba mo arpuwe tili mentah kade ka arpu ka snem ko arpuwe la arpuwe snem ngila sam ni ki kusnam but kusnam ki samla puli ki bawan haki ki bawan syahman badru ngi ajeng kersan ru ngi ai award kum kadak jong kejing I mensim, ya kamtam yung ki samla puli, wat lagi ki pas, hakan no division ru, ngai award ya ki, wat lagi yang bedok bekerdu, ki badan ke dunah ke hotmet ru ngai award ki kenang ba, kalum kadak kajing I mensim ki kenang bagi nang la bende bah ki, si bat ki sistem agak cikim ke jongki agak puli kenang ni. Kemakan nungut ba mentah kan genti kidon baro arspa sanriu ngut ka kidon aku kra kategoris haki bentai ba pair kine kilong ru kiduk ba pas division baru kituk ba pas wat aga second third aga non division warning baduk ru ngai lagi ki but kitopas haka arpun riu tuli ka ki konsumsi ke bayo max bondo kitopas kidon adu nyup saungat te nyup sau tu lagi laptop ru ngin ai se nyup sau ngut sebet te bat nolor jong kata kan don ska award ki prize ki certificate ki memento but wi ki jing ai so ba bangin ai se ki ka bat laptop ade kam dunaya ka lai phola te kamur ka de jing kerchan na ka SU scheme jong government
baru gaji kerjaan jongki jong organization baru ki perlok perjuar ki ba ai gaji kerjaan ya kada program sebagai tip kada program sekolah long genuine kalong apa ai mensim syai samla tanda kadau ki keluar berwan cakapat ban kuai berwan cakapat ban man ustem di ai gaji kerjaan bisa